우리가 6월부터 새로운 형태로 줌 미팅을 진행할 거에 대해서 논의할 거예요. За. За одоо 6 сард бид нар Zoom-ийн одоо шинээр шинжлэх болно. Тэгээд энэ талаар ярилцгаана. 네. 그리고 조금 제가 이제 아쉬운 건 뭐냐면 우리가 지금 여기에 많은 분들 초대를 해야 되는데 좀 이제 그 건의사항들 이런 거를 좀 더 해줬으면 좋겠다. 이런 부분들은 좀 싫다. 이런 내용들을 여기 참가자들이 의견을 좀 내줬으면 좋겠어요. За би бас нэг одоо нэг зүйл хэлмээр байна. За энэ юу гэж жоохон дутагдaltaй, харамсалтай тал нь юу вэ гэвэл одоо тий энэ Zoom-д орж байгаа хүмүүсийн маань одоо энэ эдукаци бас юм уу байна. Тэгээд юунд болж гин, юунд болохгүй байгаа гэдгээ одоо бас энэ Zoom-ээр бас ялцмаар байна гэж. 네. 그리고 이제 그 리더분들이 여기 지금 진행에 대해서 리더분들이 적극적으로 참여를 하고 그다음에 신규 회원들도 많이 초대를 할 수 있는 이런 시스템이 되면 좋겠죠. За тэгээд лидерчид нь энэ Zoom-д бол байнга идэвхтэй ингээд оролцдог байгаа. Тэгвэл шинээр ирж байгаа багийнхаа бүх хүмүүсийг одоо маш сайн уриалгах нь бидний хамгийн чухал ажлын нэг байгаамаа гэж байна. 네. 그러니까 다음 주에는 여러분들이 리더분들이 파트너들과 좀 이 줌 미팅을 어떻게 진행했으면 좋은지에 대해서 더 많은 어떤 그런 의견을 좀 듣고 얘기를 해줬으면 좋겠어요. За тэгээд дараагийн 7 хоногт манай лидерчүүд те ер нь энэ Zoom meeting яаж хийвэл их одоо те үр дүнтэй вэ гэсэн талаар одоо ингээд санаа оноогоо хэлүүлээ сайн байна гэж байна. 그리고 지금 뭐야 이게 뭐가 떴는데 예, 됐네요. 예. 네, 그래서 우리 줌 미팅이 조금 더 발전할 수 있도록 진행을 해 나가려고 하고 있습니다. За тэгээд бүх хүмүүсээ одоо энэ Zoom meeting-ийн сургалтанд одоо маш сайн юу яхах хэрэгтэй. Хамрагдаж сургах нь одоо бидний ажил шүү дээ. За ингэж хэлж байна. 네, 그리고 전체적으로 몽골어로 진행을 하는데 이제 통역을 해서 동시 통역이 될 수 있도록 진행을 하려고 해요. За тэгээд дараа болохоор манай Zoom болохоор орон орны хэлээр ингээд сонсох боломжтойгоор одоо ордог болно гэж байна. 네. 그러니까 이제 동시 통역이 진행될 때는 이제 내가 말을 좀 천천히 해서 통역하는 사람이 잘 통역할 수 있도록 그렇게 진행하려고 하니까요. Тэгээд дараагийн удаа би одоо юу ийм хин гэж гаргаад байгаа юм бол дараагийн удаа би одоо ингээд те ер нь яриагаа бас их одоо удаан ингээд ярина яг бол манай орчуулга те ер нь орчуулга хийж байгаа хүн маань ч гэсэн сонсоод орчуулга хийх учраас гэж байна. 네. 그리고 이제 또 여러분들 중에 이런 애터미 비전에 대한 자신들의 생각을 얘기할 수 있는 그런 시간도 만들려고 합니다. За дараагийн Zoom болцсон дээр бид нар алсын харааны тухай бас маш сайн одоо тий ер нь байнга ярьж явах болно гэж. 네. 그리고 이제 몽골에서 신규 승급자가 나오거나 그다음에 오토세일즈 마스터에 입성하시는 분들을 위한 이 시간, 그러니까 그분들이 이제 발표할 수 있는 그런 시간도 만들려고 하고 있어요. Энэ хин ингээ гаргаж тавиад байгаа юм бол доо. 이거 누구 이렇게 가시는 거예요? 그러게 말이야. 이게 참. Энэ манай солонгоо гिच юу? солонгоо гिच. 네, За одоо тэгээ дараагийн Zoom уулзалтан дээр одоо энэ шинэ одоо мастерууд ингээ төрөн гарна шүү дээ. Sales master ч юм уу, мастерын зүйл хамгаалж байгаа хүмүүс болон авто мастер болж байгаа хүмүүсийг одоо ингэж тэгээ ер нь бас яриулах одоо энэ цаг тэгээ танилцуулах, өөрсдөө танилцуулах цагийг бас байгаа гэж. 네. 그리고 이제 여기 계시는 분들에게 내가 이제 부탁드리고 싶은 얘기가 중요한 얘기가 있어요. За тэгээ та энд байгаа бүх хүмүүсээс би одоо тэг хүсэх зүйл байна.
우리가 지금 한국어로 얘기를 하고 몽골어로 통역을 하는 과정에서 통역이 정확하게 100%다 의미가 전달된다고 볼 수는 없어요. За тэгээ бид нар чинь болохоор одоо Солонгосоос Монгол руу ингээд орчуулгаар ингээд сонсож байгаа ш. Тийм учраас заавал 100% одоо ингээд нэг Солонгос хүмүүсийн ярьж байгааг 100% одоо монгол хэлээр орчуулна гэсэн тийм одоо юу байхгүй гэж ер нь айлч хэлнэ бас жоохон ингээд юм тутмаг 100% биш гэхэд 80% ч юм уу тий 90% ч юм уу орчуулдаг байгаа. 그러니까 통역을 누가 하든 의미가 100% 전달되지는 않을 수 있어요. За тэгээд орчуулдаг хин ч хийсэн одоо тэр хүн маань одоо хэлнийхээ төвшнгөө шалтгаалаад ч юм уу 100% хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй гэж. 그러니까 지금 이 내용이 녹화를 하고 있잖아요. 그러니까 이 줌 미팅이 끝나고 통역이 좀 이상하다든가 이해가 잘 안 되는 부분들은 다시 이 녹화된 줌을 들으면서 여러 사람이 이 의미를 해석하거나 다시 재번역을 해서 공유할 수 있도록 하는 시스템을 만들어야 되겠어요. Тэгээд цаашдаа бид нар өштэй одоо энэ одоо өнөөдрийн зүүн одоо ер нь цаашдынхаа зүүмийг ч гэсэн бид нар одоо хадгалчин нэ. Тэгээд яг тэгвэл орчуулагч орчуулга маань зөв байна уу буруу байна уу гэдгийг бас ингээд дахин сонсоод буруу байвал тгийг засаад ч гэсэн одоо ингээд тавих болно гэж. 네, 그러니까 리더분들은 그러니까 뭐 한국어와 몽골어 양쪽을 다 할 수 있는 분들은 통역이 이상한 부분 그 시간 있죠. 이렇게 누르면 시간이 나와요. 그 시간대를 메모를 해놓으면 몇 분 정도의 어떤 내용 이렇게 메모를 해놓고 나중에 그 부분을 다시 녹화본을 돌리면서 여러분들이 다시 통역을 더 정확하게 통역을 해서 여러분 파트너들에게 전달할 수 있는 그런 시스템을 만들 수 있었으면 좋겠습니다. За тэгээд одоо ингээд солонгос хэлтэй лидерчүүд маань сонсгож зүүмээ дахин сонсоо. За тэдэн минутын тэдэн секундэд одоо энэ орчуулгуудаа буруу орчуулсан байна гэдгийг тэмдэглээд ингээд засаад одоо тийм системийг бас бий болгомоор байна гэж. 네, 그래서 우리 지금 리더분들은 이런 통역에 문제 있는 부분을 어떻게 수정을 하고 이걸 다시 모든 파트너들에게 전파를 할지에 대한 부분도 다음 미팅 시간에 이런 제도도 만들어 넣을 수 있도록 해줘요. За дараагийн 7 хоногт гэдэг энэ тухай ярилцах юм байна л да. Зүгмээ одоо яаж засах уу? Тэр одоо хэдэн секунд хэдэн минутанд одоо буруу ярьсан тэрийг одоо засаад бүх одоо энэ багийнхаа гишүүнд сонсохоор одоо болох уу? Энэ талаар дараагийн 7 хоногтоос ярилцах болно. 네. 그리고 이제 특히 또 이제 한국어를 모르는 리더분들이 있어요. 뭐 우리 발치카 같은 경우. 이제 그런 경우에는 좀 리더들의 발표 내용이 좀 이상하다 이런 부분들은 메모를 했다가 다시 한번 통역 내용을 확인해 보는 그런 것도 반드시 이렇게 할 수 있도록 해줘요. 그래서 몽골 분들이 들면서 좀 그러니까 이상하다 그런 것도 몽골어밖에 못하는 사람이 들으면서 이거 좀 이상하다 하는 얘기들은 따로 물어볼 수 있도록 하는 그런 통로를 만들어라. 예. За одоо ингээд нөгөө солонгос хэл мэдгүй байгаа манай лидерүүд байгаа шүү дээ. За Балтикаас ахуулаад Сэндэж гээл ер нь одоо энд орж ирсэн цулаа гэдэг манай багаас бол ер нь монгол хэл мэдгүй байгаа солонгос хэл ер нь бүгд л одоо мэдгүй байгаа хүмүүс маань ингээд энэ одоо энэ зүүмээ дахин ингээд сонсно гинэ. Орчуулгатай зүүмээ сонсоод за энэ хэсэг нэгэд ойлгомжгүй байна гэсэн зүйлийг бас хэдэн минут хэдэн секундэд одоо байгаагаа тэмдэглэж бичээд асуух хэрэгтэй гинэ. За энэ хэсгийг л одоо сайн ойлгохгүй байна. Юу гэж ярьж байгаа. Энийг ингээд юу яагаад өгөөч, тайлбарлаад өгөөч гэж асуугаарай гэж. 네. 그리고 지금 이제 우리 몽골 사업을 다 열심히 잘하고 있는데 처음에 이제 시작할 때 그 회원이 가입이 되고 매출이 일어나는 그 속도, 속도보다 지금 속도가 조금 줄어드는 것 같아요. За тэгээд анх одоо ятамыг хийгээд эхлээд эхэлж хийж байхдаа тэр хурдтай ер нь ингээд хурд ер нь сүүлийн үед маш их одоо буурсан байна гэж одоо бид нар үзэж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бас анхаараарай гэж энэ бүртгэл болон за тэгээд багийнхаа гишүүдийн одоо тэр юуг нь халли гэж яд юм л одоо тийм халамжлах одоо тэр юу яах
холбоотой байх юугаа одоо сайн эргэж хараарай гэж хэлж байна. 그러니까 지금 몽골 사업의 성장 속도가 조금 줄어든 것 같아서 걱정스러워요. Тэгээд Монголын маань одоо тий төмөй хийж байгаа бизнес хийж байгаа хүмүүсийн маань хурд буурсан гинэ. Ер нь дуусна. Энд жоохон ингэж санаа зовж байна. 이건 우리 라인만 그런 게 아니라 다른 라인도 다 이런 어려운 과정을 다 지금 겪고 있어요. За тэгээ энэ зөвхөн манай багт тулгараад байгаа зүйл биш. Энэ бол ер нь Монголд байгаа бүхэл багт одоо тулгарч байгаа асуудлын нэг болж байгаа. Анх яаж SME бизнест хандж ирсэн тэр хурд те ер нь тэр шаргуу тэр юунууд нь бол зүйлүүд маш их буурж байгаа гэж. Хандлага нь буурж байгаа гэж. 그러니까 우리 몽골에서 애터미 사업하시는 리더분들은 여기서 어떻게 더 많은 파트너 사업자를 만들어내고 B2B를 낼 사람들을 더 늘려나갈 것인지에 대한 생각, 아이디어, 이런 방법, 이런 거를 여러분들이 찾아야 되고 그걸 실천에 옮겨서 실적으로 만들어야 돼요. За тэгээд ер нь энд байгаа бүхэл одоо лидерчүүд маань те цаашдаа одоо би ер нь хамтрагч B2B нэрээ одоо те яаж гарах уу гэсэн ийм одоо бодол төлөвлөгөө одоо тэгээд одоо маш сайн одоо ер нь бодож төлөвлөх хэрэгтэй байна гэж. Тэгээд үүнийг бас ажил болгох хэрэгтэй байна гэж. 네, 그리고 지금 이제 몽골 리더분들은 이제 스스로 자기가 성장할 수 있도록 공부하고 준비하고 또 방법을 찾아내는 그런 노력을 해야 될 시기가 온 거예요. За одоо ер нь цаг үед одоо бид нар юу хийх ёстой? Лидерчүүд B2B болсон лидерчүүд юу хийх ёстой гэвэл те өөрсдөө маш сайн бэлдэх хэрэгтэй гинэ. Өөрийгөө одоо хөгжүүл гинэ. Ер нь бизнес тал дээрээ мөн одоо те багийнхаа одоо хамт олонны одоо авч явах тэр ур чадвар дээрээ ер нь бүхэл зүйл дээр өөрийгөө одоо ингэ дайчиж хөгжүүлэх ёстой шүү. Энэ дээр сайн анхаараарай гэж. 그러니까 몽골 리더분들이 자기가 어떻게 사업을 하고 있고 어떤 부분을 더 새로운 부분을 우리가 찾아낼 것인지에 대한 생각을 한국에 있는 리더분들과 많이 얘기할 수 있어야 돼요. Тэгээ одоо бизнесийнхаа одоо өөрөө ингээд удирдаад авч явах тий талаар маш сайн бодоорой гэж. 다시. Тийм сайн бодоод. 네, 오케이. 자, 몽골 리더들은 지금 자기가 어떻게 사업하고 있는지, 그리고 새로운 사업을 어떤 걸 생각하고 있는지, 어떤 방법을 찾아내고 있는지, 이런 사정에 대해서 한국에 있는 리더들과 계속 많은 얘기를 해야 돼요. За тэгээд Монгол лидерчүүд минь одоо хийж байгаа бизнесээ те цаашд одоо шинэ аргачлалаар одоо хийх талаар юу яах хэрэгтэй гинэ. Солонгос спонсортойгоо ярилцах хэрэгтэй гэж байна. 네. 그래서 다음번 시간에는 또 다음 이제 6월부터는 그런 리더분들이 자기가 지금 하고 있는 사업에 대해서 얘기할 수 있는, 발표할 수 있는 시간도 한번 만들어 보도록 하겠습니다. За тэгээ 6 сард манай лидерчүүдтэй B2B болсон лидерчүүд өөрийнхөө ажлын талаар танилцуулах одоо хийж эхэлнэ гэж хүн болгон л хийж эхлэх нь. Би одоо ингэж ажиллаж байгаа. Миний ажлын явц ийм байгаа гэж танилцуулах нь шүү дээ. 그리고 이제 한국 리더들이 너무 자주 들어가다 보니까 지금 몽골 그 출입국에서 이제 거부를 당하는데 이 문제도 어떻게 해결할지에 대해서 여러분들이 방법을 찾아내야 돼요. Тэгээд манай Солонгос спонсорд Монгол зай маш их очдог. Тэгсэн чинь одоо нөгөө Монголын хил дээрээс одоо шууд ямар шалтгаангаар буцаадаг болсон шүү дээ. Одоо Солонгостой адилхан одоо тэгээ бас тийм болсон байгаа. Тийм учраас яах вэ? Одоо Монголын маань бизнес эрхлэгч нар маань одоо энэ талаар бас тэгээ яавал одоо тэгээ ер нь спонсорд маань ингээд тэгээ ер нь бид нар Монгол оронд чөлөөтэй хурж ирээд ингээд хамтарч уулзаж ярилцдаг болох бай талаар бас бодох хэрэгтэй гэж байна. 네.
그래서 요런 지금 몽골 사업에서 지금 좀 문제가 되고 있는 부분들을 우리가 하나씩 해결하면서 몽골 애터미가 더 빠르게 성장할 수 있도록 준비하도록 할게요. За тэгээд Монголд одоо бизнес хийхэд цаад болж байгаа тэр зүйлүүд дээр бид нэр хамтдаа ярилцаад аль болох хурдан түмний одоо бизнесийг Монголд одоо хурдан хөлөө олоход нь бид нар одоо бас гарцуулж одоо юу гэх юм шин санаа оноогоор одоо энийг бий болгох хэрэгтэй маа. 네. 이런 부분들을 우리가 하나씩 해결하면서 몽골 사업을 더 잘 성장할 수 있도록 여러분들을 돕도록 하겠습니다. За тэгээд энэ талаар бид нар одоо ингээд хамтдаа ярилцаа одоо шийдэцгээнэ гэж. 네. 그래서 지금 우리 여기 참석하신 리더분들 그리고 여기 회원분들 중에 애터미 사업을 하려고 하는 사람들은 앞으로 애터미를 몽골에서 어떤 식으로 알려나가야 되겠다는 것을 구체적으로 여러분들이 준비하고 실행에 옮겨야 돼요. За өнөөдөр зүүнд орцгол лидершip болон тэ багийн бүх гишүүд этомиг хийж байгаа бид нар маань тэгээ ер нь цаашид ер нь би одоо энэ этомиг бизнесийг яаж одоо Монголд амжилттай хийх талаар ер нь өөрсдөө сайн бэлдэх хэрэгтэй байна гэж бэлдээрэй гэж ер нь захиж хэлж байна. 네. 그래서 그다음에 여러분들이 일을 하다가 잘 안 되는 부분, 어려운 부분에 대해서도 그냥 혼자만 고민하지 말고 어렵고 힘들고 안 되는 부분들을 빨리 스폰서들에게 얘기하는 이렇게 안 된다 이런 얘기를 빨리 해줬으면 좋겠어요. За тэгээд бизнес хийж явцад тулгарсан тийм асуудал гарна шүү дээ. Тэрийг хурдан спонсортой хэлээд ингээд зөвсөлцөөд одоо тэрийг шийдэх хэрэгтэй байд юм шүү. 네. 그런 우리가 서로 대화를 통해서 많은 대화를 통해서 몽골 라인을 성장시킬 수 있도록 했으면 좋겠습니다. За тэгээ ер нь юмыг бизнесийг ер нь ингээд хамт те ер нь ярилцж төлөвлөгөө гаргаж иж одоо яа хийдэж шүү те үүнтэй адилхан бас этэн бизнесээ ч гэсэн бүгдээ спонсортойгоо хамтдаа ярилцаад за тэгээ Монголд одоо энэ этэн бизнесийг хөлөө олоход нь бас ингээд юу яах энэ гарц гаргалгаа энэ одоо гаргая гэж байна. 네. 우리가 지금 이제 몽골에서 몽골에 있는 파트너들하고 리더분들이 미팅을 할 때 주로 어떤 내용을 가장 많이 얘기하는지 그게 알고 싶어요. За би тэ ер нь одоо ингээд баг болгон одоо өөрийн гэсэн зүүн митинг хийдэж штэ 7 настай нэг юм хоёр удаа тэгвэл одоо зүүн митингээр ихэвчлэн юуны талаар их ярилцдаг вэ? Энийг бас би мэдхийг хүсэж байна. 그리고 지금 센터 미팅을 통해서 여러분들이 교육을 시켜야 되는데 파트너 교육을 시켜야 되는데 거기서 센터 미팅을 통해서 어떤 교육들이 이루어지고 있는지도 제가 궁금해요. За мөн Монгол нөгөө төвийн одоо тий сургалтаар дамжуулж одоо багийн гишүүдэд сургалтдаг байгаа тий хамтрагч нараа бэлддэг байгаа. Тэгвэл төвөөр тий төв дотроо одоо тий ямар одоо сургалт явуулж байгаа талаараас би мэдхийг хүсэж байна гэж байна. За энэ бас хин бэ iPhone TikTok гэсэн хүн маань өөр юм гаргаад ирсэн байх юм. За энэ iPhone TikTok гэсэн хүн маань юугаа хагаарай. Энэ одоо хин бэ? 네. 그리고 지금 이제 한국에서 지금 많이 하고 있는 이제 백백백 캠페인을 몽골에도 그대로 같이 진행을 할 수 있어야 돼요. Ер нь Солонгост ингээ явагдаж байгаа бизнес эрхэлдэг одоо тий бизнес эрхэлдэг одоо энэ гишүүдэд явагдаж байгаа сургалтыг хүртэл Монголд бас хэрэгжүүлэх нь зүг байна. Одоо Солонгост 100 хүнтэй тий 100 мянган хүнтэй уулзсан гэсэн аян одоо яваад байгаа шүү дээ. Үүнийг ч гэсэн Монголд бас хэрэгжүүлмээр байна. 네. 그래서 여러분들이 몽골에서 여러분들이 이제
애터미 제품을 잘 활용할 수 있는 사람들을 찾아서 그 사람들에게 애터미 제품을 쓰게 하고, 그리고 이미 쓰고 있는 사람들에게는 더 많은 제품을 경험하게 할 수 있도록 여러분들이 계속 제안을 해 주셔야 돼요. Тэгээ нөгөө одоо 100 мянган хүнтэй уулзах аян чинь яадаг вэ нөгөө тий этомиг хэрэглэж байгаа тий хүмүүс бараагаа танилцуулаад хэрэглүүлэх хэрэгтэй. За этомиг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг хүмүүс эдэн штэ тий байнгын хэрэглэдэг хүмүүстэй өшөө өөр бүтээгдэхүүний шинэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулах ийм одоо ийм ажлыг бас явуулах 네. хэрэгтэй байна хүн болгон. 네. 그래서 여러분들이 그런 활동을 통해서 애터미 사업을 어떻게 진행하는지에 대해서 여러분들이 충분히 공부하고 연습을 하셔야 돼요. За бид нар яг одоо энэ ажил за хүмүүстэй ингээл уулзаж ярилцж хахад л бид нар яг үл өөрсдөө давхар хөгжиж байдаг гинэ. Одоо тий ер нь хүмүүсийн сэтгэлийг сонсно бүтээгдэхүүнээ танилцуулахдаа өөрөө бас суралцсан ингэж одоо юу яадаг байгаа хөгждөг байгаа. Тэгээ яг ийм хүн танилцуулах төвшөнд хүрэх ёстой байгаа юм шүү гэж. 네. 애터미는 몽골에서만 하는 사업이 아니고 글로벌로 나갈 수 있는 사업이에요. За Atomy бол зөвхөн Монгол хийдэг бизнес биш энэ бол глобал тий хийдэг бизнесээ тий олон оронд одоо хийх боломжтой бизнес юм шүү. 네, 몽골이든 뭐 체코든 이렇게 동유럽에 있는 그런 국가로 여러분들의 지인들이 있으니까 미리 나가는 사람이 있으니까 그 사람들에게 애터미를 소개할 수 있어요. За тэгээ та бүхэн маань заавал одоо Монгол гэхгүй Европ ч юм аа тэр Азийн орнуудтай таньж мэддэг эсвэл ах дүү нар чинь найз нөхдөс чинь байдаг хүмүүсээ тэр хүмүүстэй танилцуулаад одоо энэ бизнесээ задлах хэрэгтэй, өргөжүүлэх хэрэгтэй байна. 그러니까 여러분 지금부터 더욱더 중점적으로 해야 될 두 가지 일이 있어요. За тэгвэл бидний хийх одоо хоёр ажил байгаа гэж байна. 네, 첫 번째는 한국어를 더 열심히 한국어를 잘하는 사람도 더 열심히 한국어를 공부를 하는 게 하나예요. За тэгээ солонгос хэл мэддэг хүмүүс бол дахин суралцах хэрэгтэй нэ. Ер нь солонгос хэл дээр эдгээр бизнесийн талаар маш сайн суралцах хэрэгтэй байгаа. 그리고 한국어를 잘하는 사람을 계속 찾아서 우리 조직에 들어올 수 있도록 우리 팀에 들어올 수 있도록 여러분들이 계속 찾아야 돼요. Тэгээ солонгос хэл мэддэг хүмүүсийг л ер нь хамтарчаа болох нь хамгийн зөв шүү гэж байна. Тийм учраас байнга хайгаарай гэж байна. 그러면 이제 여러분들은 몽골 지역뿐만 아니라 해외에도 연결되도록 사람들을 찾아야 돼요. За тэгээд ер нь солонгостой хүмүүсийг бас хайгаа зөндөө ураад мөн тэгээд гадаад байгаа хүмүүсийг тэр тухайн орны хэллээр яддаг хүмүүсийг бас хайгаад тухайн орны тэр үндэстэн Atomy бизнесээ хүргэх хэрэгтэй байна. 그래서 해외에서 애터미 사업을 할 사람들을 찾아내서 그 사람들에게 이 애터미를 전달하는 게 이제 진짜 여러분들이 애터미 사업을 크게 성공시킬 수 있는 좋은 기회가 되는 거예요. За тэгээ ер нь гадаад оронд солонгос хэлч мэддэг юм уу эсвэл тухайн орны англи хэлч мэддэг хүмүүсийг хайгаад тэр хүмүүсийг Atomy-д ингэж урьж оруулаад сургаад хамтарчаа болох нь одоо бидний одоо нөгөө далайн сувдыг хайн гэж ярьдэн штэ. Тэр одоо юу шүү ажил байгаа юм шүү. Тийм учраас тийм одоо хэлтэй устай хүмүүсийг л одоо сайн хайж хамтарчаа болох нь сургаарай гэж. 네. 그래서 우리가 언어가 소통이 돼야 되니까 해외에 사람이 나오면 통역을 할 수 있는 사람과 한국 리더가 같이 가야 되니까 여러분들이 이런 준비를 항상 하고 사업을 진행해야 돼요. За тэгээд Atomy бизнес хийхдээ ер нь солонгос хэлтэй ер нь Европт амьдардаг ч юм уу. За тэгээд Азад амьдардаг солонгос хэлтэй л одоо хүмүүсийг хайхна шүү дээ. Ер нь солонгосоор багс ярьдаг спонсор яаж байгааг ер нь ойлгочтой тийм хэлтэй хүмүүсийг л хайхна. За энэ хүмүүсийг хайснаар бидний одоо бизнесийн маань амжилт глобал гарч байгаа амжилт хэлж байгаамаа.
ингэж мөрөөдөж төлөвлөж ажиллах хэрэгтэй шүү гэж. 네. 그래서 지금 한국어와 몽골어를 다 할 수 있는 이런 사람들은 애터미 사업도 잘 해야 되고 한국 리더들의 생각을 잘 통역하는 일도 잘 해야만 여러분들의 조직이 진짜 커질 수 있는 거예요. Яагаад одоо солонгос хэлтэй хүмүүсийг хамтарч байгаа болгож хайгаарэ гэдэг чинь одоо нөгөө хүмүүс чинь солонгос хэлтэй бол солонгосын спонсортой ярьж байгаа яриаг тэгээ ер нь ойлгоно. Тэгээ ер нь солонгос спонсорын бас сэтгэлийг тэгээ юу гэж хийж гин надад яаж хандж гин юу гээд байна гэдгийг бас ойлгох учраас та бүхэн маань ер нь солонгос хэлтэй хүмүүсийг л одоо сайн олоорой л гэд манай Танжааны хэлээд байна. 네. 그렇게 해서 앞으로 우리 몽골 팀은 몽골에서의 성공뿐만 아니라 해외로 글로벌로 나가서 성공할 수 있는 그런 목표를 갖고 일을 했으면 좋겠습니다. За тэгээд цаашдаа манайхан маань зөвхөн Монголдо эргэлдээд байхгүй ер нь энийг глобал болгохын төлөө одоо бас сайн ингэж юу агараа зориглоорэ гэж өөрсдөө ингэ дайчлаарэ одоо тий гарч орж хүмүүсээс одоо ингэж хэлж яриарэ гэж байна. 네. 그래서 많은 우리 몽골 리더분들이 이제 몽골에서의 성공과 글로벌 성공이 같이 이루어지기를 제가 기원합니다. За цаашдаа би Монгол энэ бизнес эрхлэгч нар маань Монголдоо ч амжилт гаргаад Европт бас тий энэ гадаад ч гэсэн бас амжилттай эдгээр бизнес эрхлэгчээр болоосай гэж би одоо хүсэж байна. Үүний талаас залбирнаа гэж. 네. 오케이. 그래서 여러분들이 그런 큰 리더로 성공을 하려면 반드시 애터미 사업을 어떻게 해 나가야 되는지에 대해서 여러분들이 확실한 지식이 있어야 가능한 거예요. За ер нь одоо бидний одоо мөрөөдөл төлөвлөгөө ер нь эдгээр бизнес хийж байгаа төлөвлөгөө чинь болохоор юугүй зорилго бол тэ ер нь интерьер мастер болон тэ ер нь сарын хэдэн саяын 50 саяын орлоготой болно гэсэн үднэс хийж байгаа ш. Тийм учраас бид нар яг л энэ хүмүүстэй адилхан бид нар чинь боддоор одоо тэ бодож төлөөлөж одоо зорж ажиллах байх хэрэгтэй. суралцах хэрэгтэй юм. 네, 좋습니다. 이렇게 해서 우리가 지금 당장 몽골에서 또 더 많은 우리 회원들을 가입시킬 수 있도록 지금부터 더 많이 노력했으면 좋겠어요. За тэгээд ер нь манай монголчуудад баг одоо бол 5 сая хүнтэй болсон шүү дээ. Тийм учраас ер нь одоо бид нар чинь 5 сая хүнээ бас бүгдөө бүртгэж авч чадаагүй байгаа. Тийм учраас яг бол олон хүмүүсийг бүртгэх хэрэгтэй байх шүү гэж байна. Бүртгэл маш их чухал. Багийнхаа хүмүүсийг сайн үүсгээрэй гэж. 네. 오늘 제 얘기는 여기까지 마치도록 하겠습니다. За өнөөдөр би одоо энэ үтэл яриад өндөрлөе гэж энэ өөрөө яриад